moji dragi ljudi, iz ekjuge cijeloga svijeta. Ja sam Sebahku, a zovu mi Vavko.ba. Vavko.ba. I ovom je kanalu vodit ću vas ja, Vavko.ba, u serijalu Život jednog bageristi. Ovo ti dnevnik jednog bageristi. Dragi moji, evo idemo danas u jednu avanturu. Idemo da radimo vodu u mjesto Gornja Čemernica. Gornja Čemernica ima i Donja Čemernica, mi idemo u Gornju Čemernicu. Moji dragi gledalci, idemo znači da radimo vodu, da odradimo izvor u kompletu i kanal, da kao kopamo i sve. Eto, već je sunce progrijalo, ugrijalo, ali porano smo. Natovarili smo bager i idemo lagano. Danas je 7. septembar 2025. godine. Eto, nedelja je, dragi moji gledalci, danas je nedelja, neradni dan, ali kako za koga burazilo. Moram ga nagariti iz razloga, bio mi je bager u kvaru, pravio sam ga nekoliko dana i zabavio sam se da vam pravo kažem. Onda radio tamo kod Javorine, pa sam se i tamo zabavio, tamo sam pokvario bager. I šta ću ti reći, burazeru moj, sabralo mi se što sam ljudima obećao, što sam trebao danas. Jednima da idem, moram ići ovome što sam prije obećao. Sastalo se sve, burazeru moj dragi. Kažem ti, bager mi bio u kvaru, pa do konu, tamo, vamo, eto. I sad ga moram nagariti da me ne vljuju ljudi. Ako me zaustavi, neš se kotarsati do podni, dok mi objasni ovu, onu. A ovaj prvi na redu. Ovaj po papiru prvi. Idem njemu, šta ću, idem redu. Božje davanje, drugi okolnosti, eto šta ću. Danas je, kažem ti, nedelja, 7. septembar. Kad skontam da je septembar, nima ovoga da ti pravo kažem, nešto ga ne obožavam ovaj septembar. A nije samo što dolazi jesen, moraš drva, moraš ovo, moraš ono, ulazi se u zimu, znaš, nego septembar ne obožavam, ističe mi i registracija za ovaj kamion, moji dragi gledalci, ističe mi registracija za kamion, kakav ima da me izuju, iscipila skroz. Boga mi, sve tu živa vatra. Eto, evo šta ćeš, moraš tako. Znači, idemo u mjesto Gornja Čemernica. Već ćete, dragi gledalci, u mjestu Gornja Čemernica, to je jedno manje selo, pravo ono starinsko bosansko selo, razumijete?
Tu su kuće, one starinski, stare od 100 godina, pa gore dalje. Boga pitaj, ima i starije da bi dus gotovo se raspale. Što sam pričao onim prije videima, napuvalo se burazeru, one čerpičare ko trudna žena, onaj. Samo što se nije istisla skroz, materini mili. Grijava, Boga mi dobro da ga malo još prišljem nego ove krivine. Dara mi bageri gore da ne iskoči burazer. Ne delaj moram iz ovih krivina puskuje kad koga ne prepadnem jutrus. Vikend znači Raja ide vikendom po ovim selima iz Sarajeva od svakove, znaš. Pa da ne bi koga na Savavu jutrus iznenadio. Da ne daj Bože šećer dobije. Evo nas u onome poznatom mjestu dolazimo na onaj Hranje. Poznato ono mjesto gdje imaju i partizanski spomenici. Brenzaj, ne zaliječi se, ima rupa ovdje, ubij Bože. Sad ćemo ovdje stati, dragi gledalci, da vam pokažem iz ove perspektive gdje idemo. Gdje je selo Gornja Čemernica. Velika jutro svesa, dragi gledalci. I svježe, vidi se da je jesen, da je septembar, Bogan. Vidi se da je septembar, moj druže. Jek, neka vjetar potpuvije. Evo ovdje samo sam vam brijega da vam pokažem gdje se mi penjemo, dragi gledalci, gdje idemo, gdje se nalazi Gornja Čemernica. Eno je vidiš tamo, vidiš onu grupu kuća, tamo idemo. To ti je Gornja Čemernica, moj ruka lijepi, idemo gore da radimo znači vodu, vidiš. Ima malo i novih kuća, od pretežno su sve one starinski oni. Od 100 godina pa gore, 150, 200, 300, šta ti ja znam. Tamo ti ovako Romanija dođe i Glasinac tamo, u onom usjeku tamo vidiš, eto. A tu gore idemo, znači, idemo, da ne gubimo vrijeme. Evo bagera, osposobili smo ga, evo ga čeka ako zapije ta puška, samo da startuje. Idemo, lagano. Auto.
Naka gospođa s ovom sedmicom kulturna, skloni se ona skroz i Haman u kanal, vjeriš. Ne gura se pored njih. Svaka joj čast toga. A do duše kad vidi kamion, mora prnuti u stranu, Boga mi. A dobra joj sedmice. Bježi ona od kamiona, a još ne zna u kakvom sam stanju. Otko idem, šta idem, spavam i ne spavam. Ne zauječi se, viš strančurini. Rupa to je ovdje, rupa grdnima. Gledam što je ovo na putu, majka. Unutarnja naka guma. Kako šta pojma ti je, unutarnja guma od nečega. A jedno tamo i vanjski je plugem, jedno tamo i vanjski. Neko montiru što se raspala, eksplodirala i to odmah ovog auta. A možda od kakve prikavci od ovih traktora što drva hengeraju. Montirao je čovjek u šume na licu mjesta. Eto. Znači nije imao garant rezervne, montiraj šut. Od ove na ije sušu mi montiraj lagano i... Ne zauječi se. Ne zauječi se moj lijepi roke. Rupa ta krivina, kuć. Šundije, lovište, ovdje se proteže od mog ovoga komši. Gazduje bijela voda, gdje je ovo praća, a gore po ispadala ona slova što piše lovište bijele vode. Slava naka, valjda slova bio, koji će ga zvati. Blizu smo, Boga mi smo blizu. Nemamo još puno. Vidiš ovu čemericu. A on nije napisao da je Dornja. Jer ima i Gornja, mi idemo u Gornju. Samo je napisao čemericu. Da vidim vama šta je vama napisao. Ne bojte si. Ovaj spava na asfaltu. Nosi malo glavu da prođi. Da ti ne stanem na uhu. Čuvaj se šargu. A ljudi moji uži gledaj. Hoću ti uho čepiti. Mi ćemo ovdje, dragi moji gledalci, desno. Ima, vidiš, piše tabla Boga. Gornja, čemernica, Gornja. Žmigavac, u pjesu. Zalomi ga, da ne izvalimo ovaj betonski stup. Da ne izvalimo stup betonski. Što je zarasla i ovdje, majko, mali grana. Moram bježati uz ovu ogradu dole, skroz. Da me šte gore ne. Da me bager šte ne slomi na bager. Idemo. Ovdje zaraslo s desne strane. Ovdje moram čuvati špigu. Bježi gore kolj u ruke. Kola. Dobro, ja mislim, nemamo ga više granja. Nema ovih grana više, ja mislim, samo ima brda ima 100%. Evo ima ovdje malo, ali nije ovdje popasno.
moramo se sad piti za Gornju Cemernicu. Šaltaj ruka. Idemo lagano. Made in Gornja Cemernica. Ovdje ćemo negdje stići s onim kopanjem kanala kad tu vodu uradimo. Ovdje, a idemo od uzgo s brda skroz. Gledaj dobra WC-a. Ona mu protiv provalna vrata na onom WC-u, vjeriš? Ona protiv provalna. Eto ti na WC-u, pa ne drži. Po ovome ruki kopamo ovom jer zetu našem, on dođe ko zet. Evo što je voda raznijela, hopa, hopa. Hopa, hopa, ne prešalta ga. Još umanju sačuje vodi. Evo ovdje ću ga prešaltati. Evo što je sunce upililo. Penjemo se, znači penjemo se za Gornju Cemernicu, dragi moji gledalci. A ovo nećemo ići skroz mi gore. Aj što je sunce otuda od Zakarova. Ovo čudara, ne vidim ništa. Kamionom nećemo ići skroz, dragi gledalci, u selo, pošto ima gore jedno poveće brdo, da ne bi onaj bager iskočio gore, znaš. Radije ćemo s bagerom pješki polako, solo onako, ostaviti u ovoj livadi kamion ovdje gore negdje pod ovu krušku divljaku. Vodi ga gore, parkirati pod ovu divljaku, moji dragi gledalci, istovariti i lagano gore uz onu strančurinu. Etit, idemo lijevo vodi pod krušku. Evo vodit ćemo. Gledaj prirodi i ljepotije materice. Eno vidiš dole kuća, onda smo mi prošli. Etit. Dobri. Svjetla gasi, zategni ručnu u brzinu. Gasi ga skrozi. I idemo s istovarom, dragi moji gledalci.
smo, dragi gledalci, imamo gore sad da malo popravimo, samo malo puta da bi mogu sa ovim džipom da izvuče ovaj bazenovu kacu. Da bi mogu s ovim džipom ovdje isprangijati. Evo gledajte, starinski bosanski kuća, ovo je pravo bosansko selo, dragi moji gledalci, pravo bosansko selo. Ono brdsko-planinsko bosansko selo. Gledaj. Znači da malo popravimo puta da bi mogao prevući ovaj bazenovu cisternu sa džipom tamo. Ne mogu ja da je vozim jer nosim ovu kašku za kanala, a ja bi je mogao prenijeti, znate. Evo, dragi gledalci, kopamo vodu. Kopamo vodu, gledaj, Grdova, Blata, Hausa, opšti haus. Gledaj. Gledaj, Blata. Evo, dragi gledalci, znači, borba zaglavim sela s bagerom, kad sela zaglavim da kućeš dalje. Eto ti, gledaj. Gledaj, Blata. Gledaj, Blata. Goraždanski riči raja našo je vodu. Evo gledaj. Gledaj vode, burazarčino moja. Samo da mi se živ kutarsati odavde. Evo dovuku su ove cisterni. Gledam da li je mogu istovrti, da li im ja trebam, gledam. Opa, slomit ćete. Istovaraju ručno u velku. A jedi keks nijazi. Ma moraš, hajde, vam, pusti leđa. Neće te leđa. Vode ima u razeru samo što je treba odratiti, rane mu. Samo što treba odratiti. I možda će, pa glina neće nigdje, samo ugaza i napravi lopatu ku kanala, razumiješ me, kući ona ne može nikud. Ko kanauća, ali ne može široko bar. Jer nemate... Samo kako lopatu. Bolje u visinu kamena da se reda nego... Ma za jednu lopatu kanal, čoveče. Koji keks jedite? Apetit. Ma kakav petit, nije ono onakav onaj moćni petit je. Znači danas samo radi ovim zelenim, ovim majicama zelenim, ovi ostali. Dobro, ima, ovo je spoljni saradnik, ovaj gore, ovaj rol, on je spoljni. Sve zeleno, ništa. Ništa. Šuma zelena, mi zeleni. Zelena boja oči od njega, staj meni da kuram. Ma čo kuće cura? Gdje vidim tamo čisto? Pa gdje ćeš, evo nema, ovamo gotovo. Evo da mi na nogu skladni. Čuvaj noge, samo idi ovako da te ne udari šta. Jer će se ono osipati. Nemoj sad se zimi put, pravi jarak. Pravi jarak, tamo vamo pa kasnije. Jes, tamo vamo. Jes, tamo vamo i preklapaju dozgu. Jes, onda kasnije u drugu. Jes. Evo vidite sad. Gledam ja tu. Tako, koliki god prostor ostavlja između da ide ku... Ako začepljaš po sredini, ne čisto. Jes, dok ona obiđe... Tu. Što krupniji. Ovo smo mi tonimo ovdje. Kad kažem pojaz za spasavanje... Ne, idite tako do one koje se može i onda ja otvaram opet kanal, vi zavaćete malo, odmorite, ja otvaram dalje kanal. Ne možemo drugčije. Valja, tamo, vamo i odozgo preklapaj. Jes, zidaj sa strana, jes, idi sa strana, ujevo, desno i kasnije odozgo na bacu. Dole gore, tu, zidaj. Zidaj, Neymaru, zidaj.
Naša, ne mogu ga bacati. Oj! Jer veliki moramo od veliki napraviti kanal, onda ozgo moramo nabaciti. Jes. To nervine, tako je rad. Mnogo baciva dole nera. Nemoj bacivati. Nemoj ništa ubacivati, idi sa strane. Idi sa strane pa ćemo mi natkiti velikim od ozgo. To kamen do kamena što imaju te korupe, tu možeš bacati. A od ozgu, a nek ti stoji taj ko kanal, nek ostaje. Ja, to. Znaš, da bi se mogao nasloniti od ozgo kasnije, hajde ti tako. Do neko idi pa onda, jer nećete moći hodati. Idi do neko je pa onda ga reda. Može. Evo vode Borazaru. Kad je iskopa goraždanski riči raja, gledajte ovo. Ti nas tjero, gledaj gline. A tjero nas da donesemo. Otkud ja znam, imao gline ovdje, nisam ja... Gledaj. Pa, otkud ja znam. Čovječe, mi obični. Nisam ja ovdje ovce čuo. Imali dole po rijeci Čemernice. Još sam ja čuo i nisam znao gdje ima, ne bi nisam. I prava je glinava. Jes. Jes, majke. Ovo je na... Stavi ga gore sa strane. Nek ti drži tije kamene, može tu da, tu. To. Hoće da ste rekli ko vam uči da Da u mene neće još. vidi. Znaš kako će. Ne daj dok možeš da se ne dođe gusto, znači. Ja. Izlazite. Dobro, hajde, moramo još. Izlazite, onda ću ostavati. telefon, bak. Onda ću ja provaliti je dole skroz. Sad ti si ići. Onda ću ja prokutati skroz dole neki dio. Evo. Sad ću ja sve dole pripremiti, ništa ti krovo rati, ne boj se ti rekao da može da terim za se. Taj šitni baci gore iza. Ne mogu da ti ne ogodi. Sad ti roka, neću ja tebi ništa. Evo ti dole mi razvadio. Čovječ, ima vode sitno. Ovo ostalo mi je sve ma joj, ovo je... Pa vidite, nije ovo traje čitav dan, sat, dva i gotovo, ajde. Nema više popraviti. Ja.